waishilizi wanzani wa hele daula Tropic FM, waangalizi watukufu ikao nyujiunda bonze na hunundani tosa na salamu do za hanyu gari mbushuri yao ni khairi na salama na amani gari jiunda hunu inate de la republiki ya Singani si umwabiani ukaya kozi jo kasirini kozi jo sataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mekanize haki za kibinadamu borjiundao inate de la republiki ya Singani borsondarambe inate ya Singani kamdrogo shabashina mina madame Ben Swahiba Alpha Mzembaba wa Hekomor actualité Nana Badruddin di Kopla Marseille mwandishi jimla wa hele daula Tropic FM Grand notable Abdallah Ali Najib Ahmad Mohamed Dikero, grand notable Alimba et Bordeaux, grand notable Nzewatu Jamie de la Pierre, grand notable Mwananyasi Abdullahi Maisha Marseille. Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris Nana Betsina ujua za Madame Docteur Dada ikao duandu ikao wapatana nele dahola Tropic FM la station du soleil tarehi 16 ya Septembre madambili de hantio mpango wa hatu oskole wainu ikao ngardwamba na ribo mlango rizambe hunu inate de la republique bortondarambe manimae emadaye hana ninge jo tamuka ibonisene bwa Komoro hangwa dakika 15 ili ripatane rirohe na demada ya uhusu msomaji haurambe madhamana wa daula ya Komoro ikao msomaji wa serikali hayamba mrungo no hama ya daula ngo wahara nezevoti za 2024 iyo ila washaka hautaha ili gamjo mtafsiri yani emana emada yabili ngejo hukumu ya hutuba ikao sisi Tropic FM karjaka huilinda na makamu rais Mamadou ikao mtukufu Hamado hii yabaki mahaminchi ya rongoa zinji ikao ngarjo tafsiri ukaya etwa mayangi yodemevu kosonima ya mtukufu hoi yoliho dizo ya hamba juzi wakati yo ripatane renzatu riregeze dakika 15 haukasi umwabiani hukaya ngenyao asihazi au husi shiwari au hadile lazima remikenize haki za kibinadamu kozi jo hujazo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi au husi shiwari au hadile habari za Komor chaîne libre de Komor Info Facebook FM ikawa itelo ndia Abdul Mkuba ujiro Paris tosa na salam wa Komor assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gari amini uzorambao experience Mwenyezi Mungu ya riba ne wakati kaudo ulio rudamba na ze kweli betina utezevshere betina huonesa ukaya ukalinda hula amani na usalama ni adabu yao makam ikao emakatian e porte parole bwana Humedi Msaidi son excellence onisa juice makalima ikao ani yatia rabsha yatia wana rongo ngari amini ukatide namna ila sisi Tropic FM watu ngari amini ukatide namna ila kalima ndali bi msomaji yamba mrungu ono kai daula ngo wahara mrungu ono ka banvi ya maranyia ngo wahara haukale wenu mrulo haruma daula yahimiliwa ni jeshi yalona zemaliza daula ya aminiu ukaya leo ngwaona wandu ya aminiu ukahomi jini ngwaona wandu ya aminiu ukahomi rani ngwaona wandu suala hamandella lao jitamka oni se ukaya kaba donza bafanyishihe side namna hiyo ngartauhiza ritia taliki kartukubali tosa na salam e premier tour ngebibi bake deuxième tour mana hindi mtukufu porte parole wa daula ya hatu riuhishimu bwana Humedi Msaidie mana hindi ni ramba ukangabo uhara mana hindi ni tafsiri ukangabo uhara ze votes za 2019 obahanu balo balbala makatianu hasiba bukaya kabajaka retour يمهو دولة فخامة الرئيس العقيد عثمان أزاد هزامة هرمي بلاس دو لا ريبيبليك بيلدينج هكايا بعديا مسافرة باروفانيا Addis Ababa haparau wananya maopoza ukana mje bange mkinisha kazi voti zarewa
kasjarewa hehena mna ya ladhimu babarihani hawana defo abenge na mje jerlekeze izinzi jao na wandu ikaunga remawe daula wandu ikaunga nzoa jawarenge daula inu wandu ikaunga tumkubalini wamba ukaya ndabo zevoti watuka deuxième tour sha watu fanyiwa premier tour ikao yamba yegwanzima yabo eki dhamana yo balbala Saidina Waziri uwo uhara yabo daula ngiyo nkara na daula mrumzime ujo wakili daula ukaye msomaji uyode daula na abonga wandu walio harume daula waheshimuye mhungu wa daula waaminiu za fikra za mhungu wa daula al-Aqid Uthman Azali walio tayar wende haruma voti ikaonga zo ukaya premier tour na deuxième tour hakuangwa amini ukaya ngaona wandu mwamijini yode mana boko batu sisi ngaruto urenga wana dakika banu rioni seuka msomaji mtukufu ulone wizara ya heledima no ulozi no utungazizi nyama mwananyasi mtukufu rimheshimu bwana Humedi msaidie ikao yede porto parole ya gouvernement labda ngemhara yabo ekamana damu ngemhara usuzunzuha babahanu hakansi au ka 2024 bwa Komori mragalia obana gar aminiu ukaya ze vote ngajo surveiller la communauté internationale na mreto uhara bwa Komori izwe mhuwa daula ya hamba izwe mhuwa daula ya hamba na wanadamu wengi wasitamkao Colonel Azali Asman al-Aqid Uthman Azali ngwanzo yaje ya resevoti sujo kana balbala zonizo yeye arambia wa Komoro ye uaminifu ikao nyinyi mtsoutsaha nyinyi wandukanga nyarme daula ye rabsha manzo mumtinye hindi haukaya ho le kalima la Tropique FM karja amini karna ukubali yabo wo waswas watia ambaga wana wandu mtukufu mwabanganya wandu yondi kaunganya harume daula ya hatu mlona mizinga mlona zemali za daula abona amine population tena shavoti za gwanzima kazna ukiri haukaya garanzo barua voti za transparence demokrasi na wanadamu walio Komori kwa jatimu huresa voti za premier turubahi yabo hicho mkine bakamru harume daula hawandu wanda hawamrongoza ya mtukufu ka lati kalima la hamba uka silaitiso ani silaitiso bala huo ni sandongo ikao daula kwa tinizo yabo rikahanza rirenge dakika bandu rambe ukanya daula msike wa haruma ze voti za 2024 haukaya ngabo wandu mitila wa uzamba bana ukaya ngabo wanadamu walio harume hezi wasuka hulinda 2024 ukangujo huja la haja 2024 haja we kozi jo huja zjo kasirini kozi jo tataya soja kadhahir ze mikroza Tropique FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile ladhuri mikeni ze haki za kibinadamu wa Komoro ze vakansi kao dori zifanyao humjini hatu hauharumenti hatu ya Komoro honapua haruma ye Jazirul Qamar Muntahida rijiunda wabanu haruma lebavu ikao mihamba isiwa shaihambu hunu singani de la République inate yabo tosa na salam ngabo wakaufikiri ka 2024 kana uja ngabo wafikiri kaya balabo atia oze vitrin tente walibao emishahara minene na mafura menji wapashiao na misafara ya pordio mzinji na bangabo wa Komoro waduzu hao watohula watohunwa na wanzo somisiwa na 2024 haja ya wanamfanye hazinyi daula na mfanye ze kalite za siasa na mfanye ili wa Komoro mkubalini shabati keitiso shahurelesa haumria hime yabe kalma lijokutia uhara maana yo mingoni mwa wanadamu ikaongwa remawe daula inu ngwabahukaya bamvi ya hao ngwabuka kabati uaminifu hasibabu ndizo makalma hamandala yatitokee tena haukaya ngaranza we amani ketubidi kutoka haruma voti ketubidi Komori inu itoeshi haruma referendum ketubidi Komori inu itoeshi haruma assize ketubidi Komori na hizo pia hizo arama zamali zifanywa haruma daula shange yanzao hamade namna raoni saleo ye pare ya rema mituji hatajei waswili
mbachini ngaranzao entreprise ngaranzao lapitali ngaranzao haini mwana mkomori ya soma ya jahunde hazi tishurti ya serikali hazi ya ubasa waensi shati dio kaya wanru wazima watoja wabaki harume daula todo jusema tore wangalia wanaha uenshi haruma raha wanawa hoa komori uenshi haruma shida na unaiba haringo jo uhimilwa ni daula hauwahimilwa ni mizinga hauwahimilwa ni gendarmerie na mabunduki na mako ya matrak side namna yo ywe komor ketubidi yenshi hanzia hamadio wakati uja haukamru na sheleke dunia ningejoko hisa inumba dunia ya nrabo inutimala kaujari yenshi ya wamru na tapilie leko mio eka nyinyi warumlo karibu na Colonel Azali Asman fakhamata rais al-Ankid Uthman Azali kamtu amini hukanganyinya wanru na mwambieze kweli ba yeye mruboko gujochua hutrase haini mahala kaudia wanao maslaha sawa na 2006 mwatukahanza Colonel Azali Asman muheshimiwa rais wa daula yasinye amise kiwanje wa jawara sezevoti za kauhanti ya mhuu wa daula mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhallahu gawo baadhi mlio harume daula hiyo matukahanza ukaya amini ukange bidi ubare wa voti za demokrasi transparency ngari mrabu waoni ya bori kanda renge paragrafi yori heti ukaya amani diyo ritahau ipepeye haruma ya juzul kamar ya wanziwa ya votiwa tosa na salam lewo ewanziwa de ujovotiwa ya utwanziwa ngujorambua ukabotifanya nai yende ya jitapilie ya kenti bandia mahakume ya mhuu wa daula hakansi hafikiri le jafamuo hafikiri ukaya ngebidun rejei harejeziwa au pouvoir ya bonge bidiwo emahayaja au 2024 ewanziwa betinaitiso shabunduki tosa na salam kozi jo huja zijo kasirini kojo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi au husi shiwari au hadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu hunu mani maini borswanda rambe inate de la Republique ya Singai ngenyao makam rais ngari mheshimu Mamadu bandia maha yafungwa hodahoni hahe ikao raona wandu wa shama wa hahe ikao raona wandu ndaye ikao raona baadhi ya wandu wa mahame wa aminiu ze fikra za hahe wa usiku ya kanza yenda tilo magobani wamba tindoi ti Mamadu tide ujo tilo ho magobani yo kweli zikiri wanadamu na mkihadhiri muishie makalima kaundo yatokelezao makati yao hafungwa hakoda honi hahe hatimizi mahamiraru hondani honda mahamine haliberewa hadonde puente si sawa tafauti na mhuu wa daula hafadhallahu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hata bangabo usiku akauhozo nemanyu dunia ikundu ani dunia ikanda ikunde usikauba yakaubadwa yende yangaliwe ka emanyu yahe ngao hototolo mbaba honiaka na Ahmed Emananyasi mtukufu son excellence makam raisi hakane liberte yake haja haba hini makatianu sawa na raisi iklilu haroha hende haswanyi ngobonze rikauline hutba ya hao kweli makam rais mtukufu mbaba Nurdini ikao wa mingoni maze mpicha za henkomor mingoni mema dhamana wazee watukufu wasoma walona uaminifu wajoni kiwa yezinu ni wakomor rikaulinda wambio wa Komor sarafa ya hensinu hombadili yezi ya Colonel Azali Asmani yebo ikao kamsui kubali shatido uhima kwezi makam rais wambe hukaya kabana hukavoti ngiyawe population Komor wajoko yese namna inu haruma ani wakati ujiru hamanda unu jusqu'à quand Tropic FM ngari amini ukati de namna tosa na salam yabangabo ujiro wa Komor isho shida wa Komor rwalio harume parti rondi kango ma opoza na amini mtafiti siasa jimla kasuenda haruma voti makamra isingwa bokamtende ngeshuko towa dhamana ulio harume zinu ya mtukufu wa Hindi makam rais mbaba Nurdini ni uheshimu Hindi dehanywa na bonge ranzao
Omo amini ukezinge ndo na hii wajavoti ngena mwende maonisi mrasuirewa ngabo arasuire ngabo rasuire bo Komoro ukaze voti ngazjo urewa yulo na wandu ngujovotewa cette fois-ci ya khutba ya Mbaba Nurdin kaichakiri Tropic FM sisi kartuire hemu rilani au kabanja amba kartunda aruma voti nartole gezenja Henry rutokotwe daulain ndaba Henry haukaya mtukufu ulio harma daula winge na mizinga ngena zemaliza hii daula ngena wandu washashi mbabititi shangena sawa kwezi mtukufu wakati wakaharumwezi wakaushindana na Colonel Azali Asman na makandida wengi wakaushindana wakana pouvoir sawa ne mabunjili wakauyafanya ya kama nene harumezi siwa za Komori mtukufu ya zemali matoka hurenga njimlise e population wanro hanyu wakauaminize fikra za hanyu izo ndio jorengo leo harume daula zijimlise ye population wandu kango aminiu ye parti serse hao wandu kango aminiu ye mhu wa daula fakhamat ar-rais al-Anqidu Uthman Azali shaukari tsende haukamtsende yabo ezi ngebakiu haukakuja toka ekakarijenda ngarjo hima rifanya heli fulani hauri rasirewa hukaya ngarjo karma transition haule we ngarjo fana jau shartsende Tropic FM ngarjo amini ye fikrayo nangam amini hukaya parti jua emale kaudo abauso ngwa jo henda haruma ze voti emanambi sengo abiniu ukaya ngabando ba fanye lingi ya voti za haki ye daula simambiani ke daula icho mkileke kwa madhamana walio haruma daula walio wahara inde mana bokoga madhamana wate sawa waoni sawa makalime kao katulo lana haitiso uhara na osonirenda woyo kazi na ukiri osonirenda woyo kazi na ukiri kanga bajoro wa voti joro wa amani na usalama wa Komoro kamna pulwa zentwe haini mruko ngukonsi ngufikiri ujokonji arumagari na juwe ya juwe mreka ndo mmeke uaminifu sikubali mhadalo tena bwa Komori tosa na salam do zahanyu nga rirenga oze dakika ranikiwa dakika 15 rimwambie nuka cause Georgia joka sirini ko jotataya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngasi pepe yao hunu inate bortsonda rambe mani main asi hazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu tarehe 16 ya September mwaha zihuizili na 20 wo rijiurao hunu Komoro harmaze vakansi za hatu mada mbili dezari hansibanu rikao ngarjozia makatiano mada yehandani silahani wakati msomaji wa daula bwana ministre Humedi msaidie ho ni saukaya e premier tour ngejore wa dati fulani kaba donza bare wa deuxième tour eka silahani samba tide namna ila ngabo uhara sizamba ukaya ekidhwa maana holionga haruma jeshi holionga birilwani jeshi holionga wanazemaliza he daula holionga harume daula holionga harume daula likalima tide namna ila silahani makam rais bwana Mamadu Mbaba Nurdin son excellence ikanga mumheshimu wakati khutba ikao kejaka kosto kejaka hata huhamba ukaya kartenda haruma voti bwa Komoro ya sutoa yemana wanatenda haruma voti sha ukaya na sisi eka borcho henda ngari jo mtoa hanzia fulani sha hotobulia namna inu daula iliyo haba hini kao nyinyi mremawe daula ambao ngiombi abongo jo ulelesa wende abongo jo kufanya haini rongo ikao ndizo wanzao na ngao baadhi ya wananyanyi wamwambiani ukaya ngabo istishhada ngabo jo hubadili haruma ze voti yemhu wa daula al-Anqidu Uthman Azali fakhamat ar-rais hawanisa nimenibanu ngasina mezi mine ukaya baadhi ya hondwane secrétaire d'etat wa Marekani mingoni mwa madhamana kwa jokorenga fungu haruma ze voti zahe juzurul kamar haoni saukaya ze voti ngazo surveillewa ni nchi ya Marekani ni communauté internationale minhu le jeshi la Komoro kwa hunjia hata izo mhu wa daula hazamba haruma khutba na hazikubali yabo leo inu makam rais na mrambie mala kwa mwanzo mbeho wa Komoro ndoko pula zentwe
haruma emezi jao juma usano heya na bonga mlalo na inga mvu ani na mfikire mahala ikado manzo mwende na humbushuriani khairi na salama na tosa na salamu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngenyao asihazi na uhusi shiwari hau hadile lazima rimikenize haki za kibinadamu mkono kwa mkono salale.